Pozdrav svima. U zadnjoj anketi koju sam stavila, najviše glasova ste dali videu o borbi protiv smrdljivih martina i znam i zašto, jer u zadnjih nekoliko godina oni su prava pošast što se tiče štetnika u vrtu, jako se teško boriti s njima, a ovaj video snimam zato da vidimo što zaista djeluje, a što su samo nekakvi čarobni trikovi koje ćete naći posvuda na internetu i na što ne biste trebali gubiti vrijeme. Prvi korak u borbi sa smrdljivim martinima nije sama borba kad se već pojave, nego ih pokušavamo i prevenirati. Znači, za početak postoji mnoštvo nekakvih biljaka poput bosiljka, evo, kojeg sadite svuda, jer njihov miris, koji sami znate kakav je, znači intenzivan, jak, zbunjuje smrdljive martine koji se oslanjaju na osjetilo njuha. I praktički ih dezorijentira i onda one ne mogu naći, recimo, rajčicu po njuhu. Drugo što se tiče preventive je kad vam se oforme ovako plodovi, stavite fizičku barijeru. Evo, ovo je jedna mrežica, tanka, gusta, koju stavljam gore. Možete i koristiti one višekratne organza vrećice, samo što ćete morati paziti radi veličine. Sad ću vam reći i zašto. Stavljam ju gore oko ovog ploda, ali moramo staviti i mjesta za rast. I višak ću naravno odrezati. Zamotat ću okolo žičicu. Odrezati ovaj višak. I sada je naš plod zaštićen unutra, da martini ne mogu sletjeti i ne mogu početi bušiti same rajčice. Ovakve mreže, znači, možete koristiti ovakve velike, to obično koriste ljudi koji imaju malo veći nasad i kad jednom imate invaziju, najezdu smrdljivih martina i kad ste vidjeli koju štetu oni zapravo mogu napraviti, tada ćete se itekako potruditi da sljedeće godine zaštitite svoje plodove. A kažem vam, ako imate mali vrt ili uzgajate ovako na balkonu, možete uzeti i one organza vrećice za poklone, samo gledajte da su one onako veće veličine kako bi plodovi i dalje mogli rasti unutar nje i da naravno martin ne može doći do samog ploda. S obzirom da se martini, kao što smo rekli, oslanjaju na miris i lako ih je zbuniti nekim drugim jačim mirisom, možete koristiti češnjak koji ima onako intenzivan miris koji tjera martine iz dijela vrta, čak i iz nekakvih, ako vam se množe, u nekakvim kutevima kod vrata i slično. Priprava kod češnjaka za špricanje. Recept vam stavljam u opisu ovog videa, tako da si proučite. S time da morate gledati da naravno on gubi svoja svojstva i svoj miris i trebalo bi ponavljati špricanje s njim, pa recimo svakakvih 3 do 4 dana ili ako padne kiša onda svakako opet ponoviti. Ono što još možete učiniti da zaštitite svoje povrće u vrtu je koristiti ulje nima. Ja sam bila ove godine prisustvovala jednoj edukaciji koju je držao Mitja iz Green Defendera i tom prilikom sam si onda nabavila ovaj nim tonik, jer mi se to činilo kao baš dobra kombinacija. Znači, inače kad koristite nim morate stavljati onda i deterdžent ili nešto, znači kako bi to ulje moglo se raspršiti i reagirati, a ovdje tonik kao takav je napravljen da se samo razrjeđuje sa vodom, znači ima sve te potrebne emulgatore i slično
tako da nema puno komplikacija od toga, točno vam piše doza. Što se tiče nima, morate znati da on nije ekspresno rješenje. Znači, djeluje na taj način da kad ga pošpricate po biljkama, kroz nekakvih 4-5 dana počne djelovati. Znači, bez obzira li su to martini gore na biljci ili čak lisne uši ili nekakvi drugi nametnici, znači on djeluje na sve. Oni kad sišu taj sok od biljke, postane im izrazito neukusan. Drugi način na koji njim djeluje da on samim svojim tim sastavom blokira, napravi zapravo hormonalni poremećaj kod insekta, kukca i oni tada se ne mogu dalje razmnožavati ili blokira njihov daljnji razvoj, primjerice iz pubertetskog u odraslu jedinku. Nim nikako ne koristiti po danu, zato što je fototoksičan, a s druge strane opet morate paziti radi pčela jer nije selektivan, znači djelovat će i na pčele. Sa nimom špricamo isključivo na večer i ako padne kiša, naravno morate to ponoviti, a ovako je dovoljno recimo svakih 1 do 2 tjedna da bi se zadržala ta nekakva zaštita. Ako već imate smrdljive martine u vrtu, moramo detektirati njihova skrovišta da bismo ih zaustavili. Pažljivo pogledajte naličje listova i vidite, idealno bi bilo da su još u fazi jajašaca ili da su nepokretni. Oni polažu jajašca u obliku bačvica na naličju lista u nekakvim pravilnim tim geometrijskim grupama, a jajašca su u bijeloj, kremastoj ili bljedo-žutoj boji. Pazite da ih ne zamijenite s jajašcima bubamara koje su jarko žute do narančaste i njih ne dirate. Bez obzira uočite li jajašca ili odrasle jedinke, najučinkovitija metoda je zapravo sakupljanje rano ujutro. Kad ste uočili smrdljive martine ili smrdljivube, kako ih već zovete, najbolja metoda je metoda sakupljanja. Bez obzira koliko se to činilo dosadno ili naporno, svaki martin manje je 100 jajašica i 100 martina za par dana manje u vašem vrtu. Tako da za sakupljanje ćemo pripremiti litru tople vode, deterđent i u nju se uljeva 3 velike žlice deterđenta. Lagano se izmiješa. Zbog sapuna kukac više ne može isplivati, a sapunica otapa njihov voštani sloj na oklopu i omogućuje vodi da prodre u kukca. Kao što vidite, obrana od smrdljivih martina nije samo jedan efekt, jedan brzi postupak i stvar je riješena kao što vam mnogi obećavaju na internetu. To je jedan proces. Samo radi toga što je on zbog svog oklopa toliko, kako bi se reklo, neuništiv, odnosno zaštićen, pa onda slabije sve na njega djeluje. Ali da postoji način, postoji, vidjeli ste to, a sada idemo razbiti nekakve mitove koje ste možda vidjeli na internetu. Ja se uvijek trudim da sve što ja radim prvo isprobam, vidim kako to funkcionira, kažem vam ako je nešto u toku isprobavanja, pa onda kasnije ćemo vidjeti neki rezultat. Evo nekakvih mitova na internetu koje sam srela. Primjerice, razmutite prah đumbira u litri vode i s time špricajte. Đumbir kao takav, njegov miris nije toliko jak kao miris češnjaka, pa samim time ne djeluje. Sušeni đumbir, odnosno đumbir u prahu, nema toliko aktivnih sastojaka kao svježi đumbir. A kao treće, ako nešto tako prahasto razmutite u vodi, doslovce to se neće otopiti. On će i dalje ostati u onim sitnim, on će se onako razmutiti, ali ta sitna zrnca vam mogu onda na vašoj prskalici začepiti ove sitne rupice. Iako samo po sebi, kažem vam, nema učinka. Radije koristite onda češnjak. Sljedeći mit je soda bikarbona. Ona uopće ne djeluje kao nešto
što bi uopće Martini reagirali na to. A posljednji mit je znači, eterično ulje, metvice, mente, koji mažete po listovima. Kao prvo, da, snažan miris mente će otjerati smrdljive martine. To je istina. Ali laboratorijskim uvjetima. Znači, kad vi promatrate njihovo ponašanje, ono će pobjeći. Ali morate znati da su eterična ulja visoko hlapljiva. Znači, kad ih stavite sad po ovoj vrućini, evo doslovce se topim, za par sati to eterično ulje ishlapi. Da ne spominjemo da hlapljenje, odnosno samo premazivanje tim eteričnim uljima može ostaviti nekakve ožiljke ili oštećenja na samim listovima ako ne pazite. Tako da za par sati nekakvog učinka, Martini će odletiti i opet će se vratiti. Evo, nadam se da smo sad pokrili doslovce sve što sam vam obećala. Hvala što ste bili na ovoj vrućini sa mnom. Ja se idem popiti hladnu limunadu. Vama želim svako dobro i čuvajte se ovih vrućina. Pozdrav!